ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ NSNIM ꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ TS ꯃꯨꯏꯕ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 38 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ Cyclone Montha Manipuri ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯗꯤ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MLA ꯖꯣꯏ ꯀꯤꯁꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ISTV bu mireng tabiri bu pumna mokpo taram nokchari hauji pau sandona bizari NSNIM ki luchingba oibada natana achoki launcher thuinganglen moiba Sanapati district headquarter na masing yamlaba miyamna taram na okre mas mahak ngasi ayu pung tara khara henbada mayum lamdam somdal dagi helicopter de Sanapati district headquarter tana lakibani mahak na thunglabada masing yamlaba miyamna taram na okhi mahakpu okpada yaukiba miyoi adu Manipur gi tongan tongan ba district gi lakba miyam da natana yumthangnariba Nagaland amasung Assam dagi miyoi kya amasu yauki Standing until a worker is
Bay of Bengal dagi horakiba Cyclone Montha Andhra Pradesh yorakiba galoinana nupi ma lekhidre sedadugi samudra khongbal singda akan manungshit yawa nong chuba galoinana mioi kya safagadaba mafam da hongdokre Cyclone asi awang amasung awang nongpok romda lakadaba maramna Manipur yauna awang nongpok state singda nonglei nungshit ki chaiting fangadori tha asigi tang kunthraga mathoi fawbugi manungda Manipur dasu Cyclone asi ki chaiting yorakani haina Meteorological Department na mangjongna chekshinwa pirakli hauze mak Manipur gi lawfam kya da law munba amadi yainabagi khaunabagi thabak chathanaba maramna nonglai nungshidasina lawfam kya da amangata pirakadra haina mipainaba lawmi kaya ama yaunare hairi Wakhalon ama phongdokpada soikiba lankiba yarabadi soikre lankre haiba ngamgadabani haina MLA Joy Kishan na phongdokre wafamasi khuyathong crematorium ground construction amadi renovation tawba loiraduna miyamda khusinabagi thoramda haikibani ngasigi thoramadada Jenims ki medical superintendent Dr. K.S. Lokeshwar thangmaiban khuyathong semgat sagatpa marukki thaupuba sing amadi leikai gi meirapai bising su sarukyaki MLA na makataraduna debate tawna ba haibasi aikoi masel gi marakta wakhalon dathoktasin taunabani wa mahaikibada soikiba lankiba yarabadi soikre lankre haiba ngamgadabani madu natana angam tanabadi afaba natte discussion natraga miyam tinba mafam singda kanagomba kanglup amagi thamoi kaigadaba sauninggadaba wafam di khak ngangloidabani masina tangdu laitaba lamdam ama oinaba hotnaribasida apanba oigani haiki MLA na makha taraduna ngasi nauna sem saduna miyamda khusinariba crematorium asi miyamna su fazana sizinabiyo crematorium asi mathakta akhanga hei tanaraga electric na poloinaba amasu thamnaba honagani haiki debate ICD sing haibra debate ICD sing haibra masi idea exchange ni logo pheta manu riba idea ro aini riba idea duga kari khane do masina phabo romde discussion do haidare debate araga angam tanadana kangyeta angang ro hanga pane ni sum yeta ba haidare aduga idea exchange to boina but what solution sida ai concept na ai vision na soire kal isana sudum madu gyan ta jabagi kanoma lei bhai tare adugumba tawo pamjai ai wakhalon da aduna debate tawbagi di thoina kai di haitan kana gumba kanglup ama community mari hurt to honda bhai ta aduga maroi na khoina tawsi manipuri usi lei riba jangchar se khwai maroi di khoi manipuri integrity manipur peace porak pai je sidai na maroi ba leikti adu manipur shanti porona hona bada khoi khode mangna sacrifice to na ba mi thamoi nungai da ba sauning hanga da ba irang sangdagadaba pistak pro karakadaba singye siri tawbidaba discussion oiragasu phareng turen chirkadaba haitare kwaina khoi pandam se manipur da shanti ora punse masin thambi Ingsok lisingamaga chamapan nifuga mapan gi September kunga mathoida Manipur bu India gi phibanung da tinkibado ayaba magi makhada tawna kibanate annexation ni aduna chatnaba yadaba null and void ni haina the National Convention on Manipur Merger Issue 1993 gi convener Fulindro Konsam na phungdokre wafama singasi amawoba amuko MSF PDM amadi PLM PAM gapuna sinduna pangthopa observance of the National Convention of Manipur Merger Issue 1993 gi thoramda phungdokibani GM Hall da pangthokiba thoramaduna MU gi hanegi din Professor W Navakumar People Democratic Movement Manipur gi hanegi President Dr. Pardesi Lamabam Senior Advocate Khaide Mani MU gi hanegi HOD Professor N Joy Kumar Poire Laimarol Mairapai bi Apunma Manipur gi President Soraisham Memcha All Manipur Women Voluntary Association gi hanegi President Chongtham Ongbi Usarani na Thoramapu Singh Oibaga Lenena Social Scientist Dr. Danavir Laishram na main speaker oina sarkyaki convener Fulindro Konsamna tongan ba organization PDM MSCO Amawoba PDM amadi KSO yauna Ingsok lisingamaga chamapan marfudra humdogi October gi kunganipana madi kungamapan miyam gi achawba mifam ama pangthoki convention adugi maming na the National Convention on Manipur Merger Issue haibani maduda miyam gi luchingba Professor N Sanaja wa yauna pangthoki bani convention aduda nainakiba singi manungda Manipur da transition period haibadi Federalism degi capitalism amari democracy lakpagi matangdani maruina transition period aduda ingsok lisingamaga chamapan nifuga mapan gi September kunga matui da tawnakiba sign adu merger amadi annexation habani maramaduna matamaduda tawnakiba sign adu constitutional oidi amadi illegal oi haibasini amarom da matamadugi ningthau maharaja bodachandra si maming tagi oina leiba masagi matik mayai amata leitraba aduga tawnakiba sign adu chatnaba yadaba null and void ni haigani hariba sign adu international law nasu yadraba amadi UN gi charter 2 gi clause number
4ꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯨꯔꯦꯛ ꯄꯤꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯪꯇꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯃꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯜꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯟꯅꯅꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ annexation or merger lakiba koi Manipur ki ngasi phawda oirakliba political status asida tongan impact ba yamna pirakna ngasi koi yamna tangdu leitaba yamna nungai yaitaba adumo oidri masi after the Manipur bu namdra adumba bar ki kubalungda sangkharba matung dagi ti makhal makha kya gi policy program mayam ngasi koi gi marakta nusinadaba adi saungnan mayam leibachina maram oiraga future da amamba numit mayam ama matang thoksaltna koida punsirolda kaiba mayam ama lakpa yabaki mami ama leibasina maram oiraga lakadaba outcome akoi kari dawsi kamai tawsi haibana under the matter depend of their wish but our ultimatum and object for observance of this convention fraternity miyam da asengba achumba leigraba matamati Manipur ki history the yam seng mamunta na miyam da khangna nabagi adu khudung sabama lorang da pangthok sabani ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯈꯨꯠ ꯑꯣꯏ ꯇꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯀꯟꯕ ꯁꯨꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯦ ꯂꯧ ꯎꯕꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 64 ꯁꯨꯔꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯏꯇꯝ ꯅꯨꯡꯒꯣꯏ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯁꯨꯟꯗꯔ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2013ꯀꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 10ꯗ ꯂꯧ ꯌꯩꯕꯒꯤ ꯃꯦꯁꯤꯟꯅ ꯆꯞꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯊꯪꯕ ꯈꯨꯠ ꯇꯠꯈꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯌꯣꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯧ ꯎꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯖꯅ ꯁꯨꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯥꯖꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯑꯊꯟꯕ ꯑꯃ ꯊꯥꯡꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯔꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯊꯪꯕ ꯈꯨꯠꯅ ꯌꯦꯠ ꯊꯪꯕ ꯈꯨꯠꯀꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠꯀꯤ ꯀꯨꯗꯥꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯛ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯁꯨꯟꯗꯔꯅ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ 3 ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯨꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯑꯩꯕꯨꯗꯤ ꯊꯥꯛꯄꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯗꯕꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯁꯦ ꯇꯨꯝꯕ ꯏꯊꯟꯗꯒ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯈꯨꯠ ꯇꯠꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯁꯨ ꯍꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯪꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯗꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯋꯥꯈꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯐꯥꯊꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯔꯦ 2016ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 20ꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯧ ꯌꯩꯕꯗ ꯀꯣꯕꯇꯥꯅ ꯌꯩꯕ ꯄꯦꯗꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯆꯔꯨ ꯀꯥꯝꯊꯣꯛꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯔꯨ ꯄꯜꯂꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯄꯜꯂꯤꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯀꯟꯅ ꯀꯥꯝꯗꯕ꯭ꯔꯅꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯄꯥꯗꯨꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤ ꯊꯝꯃꯨꯕꯗ ꯃꯊꯛ ꯊꯪꯕ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯕꯜꯂꯨꯛ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯎꯪꯊꯠꯄꯗ ꯁꯠꯇꯣꯔꯛꯄꯗ ꯁꯔꯨ ꯉꯥꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦ ꯈꯨꯠ ꯁꯥ ꯈꯨꯕꯥꯛꯇꯒꯤꯅ ꯃꯊꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯗ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯁꯔꯨ ꯉꯥꯛ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯅꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯎꯟꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯍꯤꯡꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯡꯊꯥ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯔꯥꯖ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯨꯠ ꯀꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗ ꯈꯨꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯠꯇꯨ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯥꯡ ꯌꯥꯅꯤꯒ ꯑꯁ ꯀꯦꯖꯤ 5ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯊꯥꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯑꯒ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯤꯇꯪꯒ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯑꯒ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯑꯒ ꯄꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯅ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯝꯁꯇꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯛꯏꯕ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯕꯥꯛꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯨꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯠꯁꯤ ꯇꯤꯡꯊꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯔꯒ ꯌꯥꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯒꯤꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯏꯖ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ
khitang chawkthohalaga saayeba adu aham saka sida sida palisi aham bisi ceiling fan gi wing du neba masi hapchalaga intorga sare adu si tawdring mawangda machet am tawrega aina bindi asmi yesalaga yaabga yeng khar yai si khar yare nai khar di haraweba ko 아니 마탕다 뭐 시기 끊어서 떨어공 샤라가 뭐 포체 그라 탕 콜프 떨어가노 시기 따이네 범용 띠글리 아시디 아링 몸 합대 야로인 아더 홈수부 담다니 아니 시 앵글지 뭐 합에 좀 앵글지 합어 더 간데디 그지 에 카라 좀 룸바 하이디 기지 꿀라무기 마탁다주 아좀 탁도 탕진 야래 마시마 합부다 이디 그지 юм들 레리바 앙앙쟁나 아이 굿 야우디 뭐 가옥실래요 내셔널 이노베이션 파운데이션 인디아가 Manipuri Science and Technology Council ga pullaga tawbu workshop tu dai yaholle ai jo stolam mo na hapen sale mo khoi no mu ai gi sum khu che tara sa ra tharo no mo haire amma saning sa gi ne ba ai di mirak ta tin kan da ne batalam mo paraga usop ta ga dum mayamang di sing ga thak pa yabagi khut manaba di khusa manga ga palga di torni adudi admai to bam di sage ne kala dai wakhanda di lore sabdi horni khale awa phire silogi haradi koina mamang da tawgiba aidi hanjing hangtak tagi koi war mi singna hingakhiba kedauba aduma mayam du khalluraga ko kedaugono da aina khut yade na khanda lei honde ai angamba yadra soi tawge kaina aduma na khallaga ko awaba mayam ama aingodena tawa mayam amju ai pau tarabani urabani ade wari de su kai de su mayam ama thengnarabni ko aduna yamna ai wan hen khanjalu wei kana de aduna masi ai jo angam thakta ne hotnagi ge khallaga ne adu honarakone bai masini akhoi ngasi hawbam sundar unaba laksari brje hawbam sundar kari de wari gen hangba laksab nate sundar na ikhang khang da accident amadagi khut oi tat khar matung da kramai taroga hingani khusem gi khut ama hapaga ju ko normal person dawna kramai taroga khoi punsi gi lanpham de thengna ba yagani hadino honar iba lanpham asida mai pakwa gi wari sini mayam da tamjan na bitamta live se khoi akhang ai singna du yamna toin haina ba tough time never last but the people do haina khoi gi thengna ba awab di kaidong da loiba nai roi adubu akhang kan ba mi khaktana madu mayok na ga mi haibo wafam aduma aja sundar ga unawji da khoi na su khangjai khoi na thengnari ba problem khudimaki madugi solve tawna ba pambai ama soidam leigani ranjan ningomam go loina na pawdam jari ba ningthakam sana jaw mitai itam nungoi maya lekai ISTV news Imphal East District ki Kairao AC ki manung chana leiriba Kiamgai khungi yamna maru oiba mafam oiriba ibudau khangamba macha ibungo amasung mapa ibungo gi nauna sagadaba sanglen Kairao AC ki MLA Laurembam Rameshwar Maitei na chahi si ki mi gi tarada ureb uyum tamkraba matungda sanglen asi khumang chawshin na saba gi thabak chathari haina khagemba committee Kiamgai gi president Sandam Gandaras na paumi singa unabada fungturakli mangna makhata na sanglen ani si sabada sel yamna changadaba maramna miyamna mating pangpiyu haiki Lising mga bogi sangsi kalakpa jingsi koi marble da granite da koi memory store yunga kanda thamba haga lising mga dagi taba jingsi na lupa tara do oiro yangkai do oiro chama do oiro lising do oiro su kalakpa jingsi su koi lem namta mangan jaro masina ai koi sobina rama laisang ani sabasi da katpirakpa physically morally loi masing se amat koi mangan dana koi thamjagani aduna sobina rama su phongani samai tawdana ai koi yam phajana dumaina ma idau ani gi se kyang bai da natana ma koi gi kyang bai gi wang da lai ba punamak ta su ai koi sumaina sen khara koi sengkai tungkai se khara mating pangbiu hai ba wa pham se thamjaki Hozi Pagi Marathana Temba Brem Tang Lominasi Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte chasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khonghamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup
100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नतन नक मही चेलबा अमदी खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलग लोक कंखु खुरबा कफिडॉन कप सिरप थकपियो कफिडॉन कप सिरप ब्रेक की मतुंग में आबो मुखना तराम नोकचरी मखाताबा पाउ पिजरी एलिट फाउंडेशन एकेडमी कांगलाई पाक थौबाल की निमित होमनी चुपना चथगदब तरागनी थोई सुबह एनुअल लिटरेरी मीट कम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इंग्लिश ngani kun kamanga gi thauram ngasi degi thobal awang lekai de leiba school ki campus da hokdokre thauram aduna JDO thobal wai achoba school ki principal TS Vinoy secretary ningthaujam manglemba mangang vice principal Samom Suvasamadi youth affairs and sports ki youth officer Tensupam Premlatana athoiba mithung sing oina sarukya ki thauram gi saruk am oina mahiroi sing gi oiba tongan tongan ba cultural show kya amadi thuidok hendok laba mahiroi kya da manama thum sing athoiba mithung sing na yenthoki amadi mahiroi sing gi science model sing busu koina chatuna yengshinduna angang sing busu pukning thogatki JDO y achobana haujikti NEP 2020 implement tawba haurabana mahausagi lairik takpi tambibagi mong adudagi ahongba kya lakle mahiroi sing bu lairik khaktamak takpi tambigadabani haibadu natre makoina pamjaba makoi gi tungi punsida kana gadaba hiram sing adubusu khangdoktuna ningthina lamjing biba tangai fati haiki कनागुम्बा आंगांग खरदी अखोइने हेना बीएड तौरपा अदु तौरपा मतमदा खंगी सिनंगा अदि इंडिविजुअल डिफरेंस लोय लैबने अदुना अखोइना आंगांग सिंगदा पीरिबा एजुकेशन से मसी अखोइना येंगदौबने येंगगा हयेंग तुंगी मागी पुंसीसी सागतपा ngमनबा अखोइना बुकवाम खतंग ओइरगा हयेंग माइ पाकपा मी अमा ओइगने हाइबगी मतमदा होगिति नट्रे थासिगी हौखिबा तांग तरागा माथोई थांग जेनेमिता सवोंबुंग कम्युनिटी हॉल दा सेमगत सागत पमरुप सवोंबुंग स्टूडेंट्स क्लब अमदी सवोंबुंग मैरा पाइबी की ओइबा अपुनवा मिफममा पांगथोक्तुना तोंगान तोंगान बा वारेब क्या लौखरे सेमगत सागत मरुप सवोंबुंग स्टूडेंट क्लब अमदी सवोंबुंग मैरा पाइबी न कोनबा मफम सिंग दा मयाई काबा निशा हाइबदी यू नंबर 4 अमदी गुली न चिंगबा चाबा योन बथिंगबा खोंगंग असिना कोनबा मफम सिंग दा लेबिरिबा ऑफिस स्कूल कॉलेज अमदी अतोप पब्लिक प्लेस सिंग दा मयाई काबा निशा चाबा थिंगनरबदी खुल अमदी क्लब न मतिक चाबा चेराक पीबा खुंगंगस दा यू वेंडर योलिबा इचले नाउ सिंगना इसा इसा की दुकान सिंग अदु था सिगी तांग कुंट्रागा माथोय इराई निमिट फावबगी मनुंग दा थोंग लोन बियो हारिबा मता मसी फावबगी मनुंग दा वेंडर सिंग असि थोंग लोन दा अमदी मखाताना योनबा ताराबदी मदु दा थोलकपा अफफता पुमनमक मसा मसाना दायित्व पुजगदबनी हाइना थादोरकपा चेरोल असिना खंगहलकली YK College Wangjingi Yankaiga Humdoi Suba Foundation Day ki thauram ngarang college asigi campus sa pangthokre YK College Wangjingi principal professor KS Jogendro na luchingtuna laikhidraba college asigi founder Yangambam Kumar gi mitamda laikatuna ikai khomnabaga loinana hogdokhipa thauram aduda college asigi IQAC amadi Madeline Eye Care Thobal amadi Kakching branch ani na khusamna sinduna free eye checkup amasu pangthokhi oza amadi mahiroi kya bu mit ki anaba sing yengbagi khudong chaba fanganki All Naga District Badminton Tournament English ngani kungamanga ge anisuba edition Sanapati District ki Tafauri Khumai Multipurpose Indoor Stadium da hokre hawdopagi thoram da MLA Lo CD ko Khasim Wasum amadi atei masak naiba miyoi kya su sarugaki thoram ga mari lenana MLA D ko na saruk yari ba sanaroi singbu thagat pa phungtok paga loinena ishana pamjaba masana amada luptuna changsilabati district ki danatana state ki masung nation ki thakta mingchat kya purak pangam gani masina sinfam moiduna yamlaba sinfam tanbe yabagi khutong चाबले हाइकी खासिम वाशरूमना सानारोय चामरी हेनबना चांगदमनारीबा टूर्नामेंट असना नहासिंगदा सानाबगी अनोबा इनोट अमा हापलगनी कैटेगरी 13 तरुक चांगदमनागतोरी बसला सानारोय सिंगदा अफबा माइकैदा सिंगनादुना हेना मिंगचत पुरकना बहनसे हाइकी इंग तप्पामदी चाखटपा पुरकपगी पांदमदा चामगा यांखैका तरुक सुब बटालियन CRPF जिरीबामना सिंदुना माही खुलेन Multi-Utility Sports Complex da cricket tournament ama pangthokre November gi manga fawa chathakadaba tournament asigi ngarang marini chenba numite Ichel Club Dibongna Jeribam Dynamos Pumaiti ba pikre cricket tournament asida Jeribam district amadi Borobekra sub division gi team taragani thuina sarugari Hazul selak pada maruiba paw amkhana pisari NSNIM की लुचिंगबा TS मोइबा सेनापति द मियामना हराउत्याम ओखरे थासी की तांग कुंछागा माथोई फावबगी मनुंगा साइक्लोन मोन्था ना मणिपुर यावना अवांग नोंगपोक स्टेट सिंगदा अकनबा नोंग चुगदौरी
amadi wakhalon ama phongdokpada soikiba lankiba yaurabadi soikre lankre haiba ngamgadabani haina MLA Joy Kishan na phongdokre Hosi fawgi oina di ICB na sandok cheriba pawng matang sa lusintare miring tabiri ba singbu ang kana